Mareletes, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot, baro adamag, at iwan meti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Mareletes, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot, baro adamag, at iwan meti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan bini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan, daytoy ti grupo ti Marites, adu dagiti kakadwami, kinabit ka nagsikog aga-apa, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita. Uray tengat aldaw agin inom, isut pangyapan nandat biruta, uray awan ti sida enda, tinapatek adda pulutan da, numabartiket ag sala-sala, isko kiningin dalar pa'y ti sauda, hintun makalagit ket ag sangsangit, aglalauplo akatay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, hagsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin pa'yin nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na, numabartek nakaturtured, intun kabigatan na amnesia, agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa, agis bupay ti pagidaan na, nakaang-ang seg ti angot na, numabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami, lumakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon, kunanan no toilet linukatan na, refrigerator gayam nagisbuan na, no dumayo
na rumor amin na talento na agbalin pa yen nagkaratista uray awanti kalaban na sa ungag may maysa rumor pa'y sakit tinakem na amin nagura naking katugangan na biag ti mamartek sa bali pa'y pagawidan nan agsubliti kinaubing na tagkarayamen saan ama kapag na rumor amin na talento na agbalin pa yen nagkaratista uray awanti kalaban na sa ungag may maysa rumor pa'y sakit tinakem na ang nagura nakin katugangan na rumor pa'y sakit tinakem na amin nagura nakin katugangan na nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem da kelmet atulong ti kaadwan pudnunay anabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintek nga napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken nadagiti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimed mo pudno nga chismis ti itten na numot maminsan ket isagmak na ka aglalo no nga katumpong kat kontrabida no tigayem mo ket adda apal na idanon na jay inkasinar sarita no napaay ka itiki na agpaiso screenshot ket ison di makaammo iso nga anadamdagiti chat mo no dim kayat ang maperdi tanagan mo screenshot pa mo marami din akong screenshots nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem dakkelmet atulong ti kaadwan hudnunay anabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintig na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken nadagiti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimet mo pudno nga chismis ti itten na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken nadagiti lastog ken napangas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimet mo pudno nga chismis ti itten na pudno nga chismis ti itten na pudno nga chismis ti itten na
nilakay mo abudo-budo. Alright. Nalpasin ni bakit mo nga simbabawil iso nga nilakay mo mat abudo-budo. Nilakay mo ket nakasukat manen ay nakabangbanglo hindi gusnan santay kulon na di na pa'y ibaga no din no turongin na nakapustura nagtaraki itilangan na nilakay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnek numaymay sa iti baket na at dajay amyanan laud daya kinabagatan at dati kachat na sa bali pa'y ka video call na at dati ubing at da bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na duma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda kawiwitan na nilakay mo ket nakasukat manen ay nakabangbanglo hindi gusnan santay kulong na di na pa'y ibaga no din no turongin na nakapustura nagtaraki itilangan na nilakay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnek numaymay sa tibaket na at dajay amyanan laud daya kinabagatan at dati kachat na sa bali pa'y ka video call na at dati ubing hada bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na duma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda kawiwitan na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda